Kako je lijep dan, taman za igrat nogomet i za kraj pojest sladoled. Joj, jesam se oznojio, idem preboriti one pare, možda ću imati za 2 sladoleda. Aha, imat ću dovoljno i za 2 sladoleda. Ko je ovaj lik što mi prilazi? Izgleda vrlo opasno. Mali, kakve su to pare što ti brojiš, su tvoje? Daj i nama, ali znači nama dok ćeš plesku. Nama će balafrc tamo, ajde nama. Zašto si ti takav? Ali nema veze, evo ti pare. Oj, viđaj para, mali, jesam zaradio, sam dođem do čovjeka i kažem pare. Mali, a ti u isto vrijeme sutra da si došao vamo i da si mi opet dao pare, je li jasno? Dobro, doću. Znam šta ću ja napraviti. Sutra ću ja doći sa svojim bratom, iako je manji, možda jači. Evo ga, ovo je opet za pare, sve je spremno. Mali, pare, gdje su pare? Daj pare. Oj, viđaj opet para, oj, gle para. I mali, šta ti se kaže da ja i opet sutra dođem i svaki dan, ha? O, jes čovjek spucao, više neću nikad krast pare, neću, Boga, odi ja kući.